รองมองเวียลง APHL เสียดุม60 ดอลลาร์ปทักเจรอกตอกไม้กับประมาณปอน HSLC ละเป็น HS สัตว์ลังกีอุณตุมพัน ATTS เป็นการจ่อไม้กับประมาณปอนAprangsi Birta kilang rado anapan kardom pajero kardom non Karbi Longri Abirta long pen ujang terangpi non arjui tha birtang tonpe Jakhong ni phai cricket homarni socheng than time isi constituency ka parlu rongmong wia long APHL siatum 60 dola pathak cherok toga mai ka paman pon la somaya long BJP la pen kaprek rat charia songatum APHL sia songja pu ki claim ke dam ke mission la pen ning ke je theke do jok don plike brai sia radatum APHL si rat charia long chepa ogdo long live เด็กที่ดู long live ใหญ่กระทะ long live โคตรโคตรเด็ก BJP la pen Congress rat charia tu vorengwar sai la pen longlian ta ki chia so tu ma phan si PR lo council anta government administration karbiang long disia tu ma phan pek tang lo la pen non head BJP atum ke hai pen emang hoi che pek pelang bonta karbia rong si ke tharli pangching ponthu rasi karbiang long arara tumanta non BJP aphan ningka che theka ve jok APHL si aphan ningka che themuna ka jok APHL si long nang che pa okdon bom lo pusi APHL si mai phu je ai ga thar pen phirang kya thingno ning che pon hanboka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Theklong ke BJP tum hai po ba Congress tum hai po Sakorian ta bang phan si PS long lian ta bang phan si PS la pen ke adet an ta long recap ta che yor thulo la pen ke council administration mata government phan si DCR rideng si ko dai thulo ken te avidet khangjang lo non ke jok ta chini lo non ke council ta athak si karbi puchor anar lo ka solai ke bongali bihari tum si ka solai lo ken te la ke la posi la ka chini si rata tum ta non ke APHL sialong sin king bedun tu atlo to sal tang te la da kajironga alam adungarai ki do Karbi tum non si mane pheri me me bangkela question system jun pala kajironga na paluti la so patak pena ala da pala biosul along bangke pani si alam heta notice ang pre la so patak pisi nang lagi ne litum ke la hello alam mangke election le hai data sonte lage notice te nang papel long le de dia polo ne litum bangke tanon ke election ke hai tum bangke bang hala bongali bihari to man si phere unak lo kente Karbi to mange phere relo non ke Karbi to mange eviction lok lo ning hokta ke chengsi nang tum matha thae chok lo ne chok che lo ne bang jot le pualing sita nili tum APHL si tung la ke chok che pu pulo bang la non ke election hai det pen man tha che bak belang bang Karbi rong si eviction ka pa prang kente la pen non ko evict to pik gilang Karbi la pen inglong ra tum pan nang li da suceng antara ton pila nang li misis tikang nili pul kang tung ate la demokrasia tengpen la non election ke bang thuji lang an ke APHL sia along nang ching bedun et ite hedi nili tunga bahaduri putaka lilo thang da lilo ta la ke theklor logen de BJP le pen Congress tunge thang da inglong rat phan ke chai che rai un elol tumke la si APHL si long nang dun et ite che plang pelo la hello ni ti pugang tumke acha sir la kijut si la rongmong be block abang nanggon district jokala mandalong adi dingklu ben biem ko non puan sta la karbing nong cheban afan bori ire la kuma la ta lelo ako election hai that person ne ni tunge la iroyang bang si van that dia pot lo lage he nopi ka lam lo ke lage kuma la da kadai doge ada ye doge la BJP Congress tum lo la Congress tu hu chi pon bola Congress hu chi pon lo la amunit ke Congress BJP ta ijat vet hoente da ka bang ke net a problem si alang le tumben pachini le la net abang net ke nang som chok ta chok le rang tu la le net BJP la pen Congress pen pini na cepa ogdut laki alang litum kachinia jakong dutang lu athima 6 schedule to the Constitution of India paragraph 2 subparagraph 7 la pen 20 paragraph along ke mithang adim ke mithang si vote joglong nangi la pen ke thuta thur long nang jipu la si pinyar ni ilitum aron alu alam itum chithan lo la pen suar lo song tum sitami
women wing mati suar lo song anso se ki form jia fan alang li tum keng kam nang chejor tang lo latak so cheng thenta constituency ahina PS pen kiwang lasi nili central women wing pen nili alang li tum aphan ning chingduk lo pima pinso ka chi song along arlo so tum same keng kam chejor dun nan jipu alang li tum kachinia jakong do pasi la pini so cheng thenta long mass joining la penan parta women wing so la suar lo song ki seng jia phan prabjen pen alang li tum nang chahang po pusi birta labang ta arjulong lasi anso si iprang ki wang jilang ki suar lo song tum stami pinso tum kache song kapang tang tumas ason thot si suar lo song sami Karbiang Long East West di Mahasau la 26 constituencies tami suar lo song tum chiseng pot etlo la pen anso se si kengkam che Jordan pamepo la pen tithi burbur sitami imi thang longri longpat isumar longri longpat kache rai kom jia phan hem break long le tikke nili tum babangke la bangke kache song du na bangke nitum anso se si pang tang ji hem break long le tik Aki hajai katar sar chithi pading nang ma longri longpat jinghon nang ma suar lo sa jakong pangtang nang ma so cheng thenta suar lo constituency patang pangtang nang ma jai katar sar long live Niphai Cricket Thomarni, Lakhain Gorapli, Deopani Constituency along, Assam Tea Tribe Students Association Mati, ATTSA Bokajan Branch Committee Penche Patir Piponsi, Assam Sa Janajati Mahila Samiti Tum Cherabdonsi, HSLC Lapen HSS Lanki Unatumaphan, Deopani Mini Stadium Hall, Number Nadi Bagan, Santipura Long, Karcho Mai Kapaman Pon. Bangso Mayalong, Biren Datta ex-principal Deopani College Hinpensi Mai Japan Pupon. Deopani Constituency MEC, Surbon Telenga Aluhiaman Penchitongdun. Lasolong, Rakesh Mohananda President, ATTSA Bokajan Branch, Ranjit Singh, Social Workers, Jodu Soikia, AGYCP President, Borbathar Branch, Pinku, Senior Teachers, Social Workers atum Pendanglok, Penangan Kitigiding atum Chetongdungsi, Banging Koi Susi Students atumaphan, Gamusa Arvaksi, Archu, Lapen File Haihui Ronpot. Sangti Hidipen Projenterang, Karbi Longri Abirta. সঁচাকে আনন্দিত আৰু উৎসাহিত কৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া এনেধৰণে আমাৰ অঞ্চলত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে আমাক খুব আমি সন্তোষ অনুভৱ কৰোঁ আৰু এই সন্তোষ অনুভৱ কৰোঁ গতিকে বিভিন্ন সভা সমিতিত আমি গৈ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰোঁ যে আমাৰ যি ধৈৰ্য সেই ধৈৰ্যটোৰ অভাৱ হয় কেতিয়াবা গতিকে আমি সৰুকালৰ পৰাই ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা আমি ল'ব লগা হয় আৰু নিশ্চয় এই গৰমত আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহি আমাৰ যি বক্তব্য আমাৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকলে যি বক্তব্য দিছে ধৈৰ্য সহকাৰে শুনি আছে ইয়াৰ পৰা এইটো প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোকে ধৈৰ্য পৰীক্ষাত সফল হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলোকে গৰম লাগিছে চাগে আৰু আমাৰ কথা শুনি শুনি আমনিও লাগিছে Pinia Birta la ansi kang toncholo kaduka veta do methak mi kardom.